Aingge titiang nunas oratian idedani sarang sami, duaning parikrama rahinani mangkin, jagi pacang kekawitin. Om Swastiastu. Swasti prapta aturang titiang majaring uleman sarang sami, sane sampun prasiderau ring parikramani puniki. Sane mustikayang titiang perbekal desa Bebandem, sane dahat kusumayang titiang bendesa adat Lili Gundi, sane wangyang titiang manggalaning prawartake parikrama bulan basa Bali, sane wangyang titiang pemilet Wimbakara Masatwa Bali miwah wacen aksara Bali, asal dikatalar idedane sane rauh rahinane mangkin sane dahat tresne sihin titiang. Angayu bagia aturan titiang majaring ide sangyang widiwasa, duaning sangkaning sih asung kerte wara nugrahan ide titiang. Pingkale idedane presiden masadu Arab aring galahe sane becek puniki, ring sajeroning parikrama bulan basa Bali warsa kalih tali kalih likur. Dumogi parikramane puniki side memargi antar labda karya side sidaning do. Aingge idedane sareng sami sane wangyang titiang. Parikrama saneka pertama inggih punika puja pengastuti. Titiang nunas keledangan idedane ngadegriin abos-bos. Majang rengsang sane sampun kasudi durusan. Aingge titiang nunas majareng idedane sarang sami, mangda kantun ngadeg, parikrama selantur nyani inggih punika nembangang tembang Indonesia Raya, sane pole amongan durusan. Aingge idedane sarang sami sane wangyang titiang. Acara selantur nyani inggih punika sesolahan tari sekar jagat. Aingge majaring para penabuh lan peregina galah katur. Acara selantur nyani inggih punika atur piuning saking manggalaning prawartake karya majaring sang sane sampun kasudi durusan. Idedane sarang sami sane wangyang titiang. Acara kelanturang antuk sembrama wacana saking perbekal desa Bebandem, sepisanan mungkah acara rahinane mangkin inggih punika pemungkahan bulan basa Bali warsa kalih tali kalih likur sane kecihnayang antuk nepak gong. Titiang nunas majaring bendesa adat Lili Gundi, miwah manggalaning karya mangdengabih bapak perbekal ring ajang inggih durusan. Aingge idedane sarang sami sane wangyang titiang, majareng bendesa adat Lili Gundi miwah dane manggala karya mangde mewali kegenah suang-suang. Idedane sarang sami sane wangyang titiang. Melarapan antuk nepak gong iwau, maka cene parikrama bulan basa Bali warsa kalih tali kalih likur sapun kapungkah. Sane mangkin ngiring sarang-sarang piar sayang tabuh kreasi saking Seketruna Eka Prasetya Dharma Bakti Lili Gundi durus piar sayang. Aingge idedane sarang sami sane wangyang titiang.
sampun muaste puput pemungkah parikrama bulan basa Bali warse kalih tali kalih likur. Kadi asa punika tetiang presiden yang terang acara pamungkah puniki. Menawi tewenten tetikas miwah semu semitan titiang sanenenten manut ring kayun titiang lungsur gangrena pengampure. Maka pemuput atur puputang titiang antuk parame santi. Om Santi, 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 Om.